Sampai-sampai maka dia pengeluta Abu Hurairah benengi angka alap birana angka pilihan ulap birangi ipiti kiti marrede-rede do ciliku daripada mengkalingi bangin ada ulama berjamaah. Pengeluta Abu Hurairah. Apa magai puram itu nasad di nabita. Makanya bita ia kumulek jagai wisampajak berjamaahmu angka hadiah lopo na wereku pun Allah Ta'ala. 5. Pertama, yurfa'u an hudiqal aisi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tebukna pungala ta'ala ke hadir rilalana kurangi rampi pungala ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Maka dia pungala ta'ala menjepu bilangan na ulang ngeri sese na pungala ta'ala 10-2. Taulinoy mani malingi asang 25 tahun labae wawanna Nabi Isa al-Masih iro malingi asang Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Maka iro tahu yasangi tahun Masehi. Apa wawanna Nabi Isa al-Masih nasani Masehi. An-narratu natau purana matena Nabi Isa. Namaki buah selenge kalender. Waktu na penguluta Umar bin Khattab nasasi tahun Hijriyah naweringi asang Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nasangi tahun Hijriyah. Iyana tanggal taidi, iyana kalender taidi selengehe tahun Hijriyah. Tapi ripal lawangan na ye dua kalender iye masa horo iperingati adalah tahun baru Masehi. Ye ko tahun baru Hijriyah makura lak tau mingerangi. Bahkan untuk mapalak sendiri makurang. Batewi peringati wisilengangi. Ia ko peringatan tahun baru Hijriyah madodo pak kita mata. Tapi ko tahun baru Masehi marwa.
Silengan mimatu ya bete na te peringati. Apa ia tahun baru Masehi Allah emiroaki. Lino emiroaki. Yang tahun baru marwa tokoe, marwa lalenge, marwa kotae, marwa desae, marwa pasae. Tapi ko tahun baru Hijriah melo iroaki adalah Masehi Asalnya tahun baru Hijriah itu wattunna nabitta to nasari pamasinanya selama kepole terima sempajang nama kuraga untuk patattungi berjamaah kota Mekah, tapi ia tengi oko Abu Jahil lata memuka, ia tengi yonroi mas sempajang Masjid Haram pada waktu itu. Gak karena 2 tahun ni makuraga nabi tamelo monroi mak berjamaah Masjid Haram nadi palaba. Jadi palaba. Si di waktu maka di nabi ta aja nagojolok gagak balika. Meniak colok jadi diku tama Masjid Haram untuk mas sempajang. Jadi taman ni nabi ta mas sempajang ku Masjid Haram. Matangangi sujud nabi ta tama Abu Jahil aga sinala Muhammad iro cuak-cuak. Jadi nasa mi cuak-cuak. Gangkanna nasurui annap pemuda kalau lo magala anna sibaw maka dia Abu Jahil angkaro perlu ontai mule potongi Muhammad aku matangangi cuak. Dia matangangi sujud nabi tak nai potongi perlu onta. Cek dek mati malemba nabi tak anna taum pule iro perlu onta iro. Menaka uluna nabi tak denul le maka unrota nakna. Nala di cengkana ni telah Zainab yang rumala piso na tokdo ina curi masu isakna maringar-ringang ina sad di nabi tanaka uluna na tuju sabok na duroi mana rupan na kasih nabi ta isa perlu onta tarriwi Zainab na kadai nabi ta aja mutarrina nasabari an rasa-rasa taye muitai matu selengit tamu kuatin na tahu gangkan na purero na pudangi nabi ta sahabat na makadede nagaga rapa mun roko kampungi lebih kui salai kampungi tolok ko Madinah ini waktu na manguju loko Madinah persis ulam Muharram waktu itu na 47 nabi ta malah ke dapur lok ke Madinah bulan Muharram iya mana latu okko Madinah okko mani Rabiul Awal na pelatu bila na malala nabi tar latu okko Madinah de na tappa na patatok berjamaah de mak buai masjid jolo Masjid Nabawi persis na dati si bulan Muharram memang de si tahun yang kan menguju na saleta na Mekah si tahun ni kalipu na janji Masjid Nabawi okoniro na patatos sampajak berjamaah nabita Jaji masih mak berjamaah nabita itu tepatnya pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Kuniro nak bilang iro. Tapi iya waktu nang kamu panabita de pagagap. De pagakalinder waktu iro de pagaga. Kau ni pangluta Umar na musawara.
Maka dia aji itu maculeng ko tanggala nate lebih kumaki buat toki tanggala. Nah, watirun kesiari-ari gana sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf, Angka Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siari-ari si bawa sahabat watirun musyawarah maka dah ipam mula pule kega ni. Ipam mula pule kega ni kumak buaki kalender. Angka mengusul maka dah ipam mulai ko hari kelahiran Nabi ta itu Rabiul Awal, tapi engkau tu mengusul maka adik pada sikit tu sarani apa iye mapula tanggalak na Januari itu hari ulang kelahiran na Isa Al-Masih pada sikit tu nak kadoko pula asomatena kadai pangluta Umar tuli mananas itu tuli mingerangi amatian Nabi ta peku pale nak kada kega pada koko sisa wattuna ipamula sempajak berjamae Muharram apa Muharram na salaita na Mekah Muharrato na jaji masigi na pamula sempajak berjamae ya dalam situjui kangka makokoe. Silino masalah melebihi kader. Jadi untuk memperingati tahun baru hijrah itu identik dengan masjid. Sempajak berjamaah. Biarkanna Tomatota Bupati Haji Andi Nawir Riolo alena pamula-mulai ya sange arba'in okko penrang. Alena pamulai arba'in 40 berjama gangkana masanrai letuk sidrap letuk sengkang masanrai nah Pak aja mani mati men Pak taselle mani yang di Nawir paselle na melo sila terapkan iro arba'in angka si protes sih maka dah komi Madinah sange arba'in tapi waktu naji andi Nawir digaga mulai protes sih taselle men apa kada komi Madinah sange arba'in ya maka dia paselle na aja na paling arba'in hamsin sepale gang nak 50 nah gandek 50 berjama aso suratoni aku di rumah peca napan andre buka na bukangi pecah. Jadi memang peristiwa tahun baru hijrah itu identik dengan peringatan sholat berjamaah. Karena pamula Nabi tersampai berita 1 Muharram tahun pertama hijriah. Iro purana Kol Madinah purana na patato sampajak beri Nabi ta beri jamaah dinang kanalai beri jamaah na letu matina gangkan iro sahabat naro nak perluangnya sangi beri jamaah sampai-sampai maka dia pengeluta Abu Hurairah benengi angka alap birana angka pilihan ulap birangi ipiti kiti marrede-rede do ciliku daripada mengkalingi bangin ada ulama beri jamaah pengeluta Abu Hurairah apa magai puram itu nasad di nabita makanya bita ia komule jagai wisampajak berjamakmu angka hadiah lopo na wereku pung Allah Ta'ala 5 pertama yurfa'u an hudiqal aisi napataraka ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linom ia kona lega ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linoy amo dega dui manyameto malapato papinet dingi amo mega dui mega aga-aga kode na lega ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linoy to 5 cipito papinet dingi tapi jancina nabita pung Allah Ta'ala lega i acipikan atutungal linoy narikirulek jagai sempajak berjamaah 5 waktu ku masih ayano sahabat rogang kana
degaga melo macipi pakkalinuan na gangkana iya nagaga na perluangi nala perlu demi na wajikan ni apa ko wajib na demi pagok to madosa tapi ya perluangi nala perlui betul majana sedih kode nak berjama majana sedih tapa macipi papenat dina sedih kode na mak berjama tarasa kati di pak berjama iya kode to mak berjama tak cicang halang kita cicang makalam itu sedih semanang kesipi mengacipi keng atutungal linoy yero jancinta ro nabitar akara ko mulle jagai we kalima sesusiwan ni abire jamaah na lega ipu ngala taala acipi keng atutungal lino. Yang kedua kadina bita yurfa'u min adzabil qabri napatalaga ipu ngala taala pacalangi matu ko kiburu ko alam barza dena na callaki matu malaikat ko alam barza magai apa to jagai sempajak bereja makna makasing ijabingi makasih sampajanna gangkana ya ko makasing sampajangi matu mewai nareko ko alam barza maka di sempajangi ya fulan anu itu tu mukolino ikut jagai ka mo marepa ko musala itu repa mulo mas sempaja mulo mak berjama lele aku tu si mako jagai ko ya ko angka malaikat mi paressa ko ya apa na paressa angka mi tanai ko ya apa bali pakku tanana atin robawan no pakasingi tin romu kama pilih ni matun apa ko tak dumutama suruga ero jancina malaikat ero malaikat jancina sampai jangir ente nakana bita awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah bunga-bunga mewaiki iparessa bunga-bunga iparessa ko kama ilinota apa ya ko mate ni tu kama nilinota kama nilino kuidi ko mati ni pamula-mulangi mewaiki pamula-mulangi paressa sempajangi fa in saluhat saluhasairu amalihi iya ko paressa sempajangi na takok makasina dene ni paressa amala elengi langsung manen ni itarima dene ni paressa makanja mana nih itu iya na makanja sampajan na tawe makanja mana ngamalak na lainnya 3.000 tina ko pas sampajan na mega duina mesti mapasusak ke melo menre Makkah makura lagi duit dega lagi duit to melo menre Makkah palai kon kami duit pas sampajangi melo menre Makkah pas sampajangi melo mapasusak ke pas sampajangi melo mapuasa ko ramalangi tapi dena sinin na papuasa magala mas sampajang puasa ki puasa mas sampajang de kega marji sampajangi puasa marji sapuasa menyama sempajangnya tapi deje gaga purana baja sempaja si sangadi sempaja si apa puasa si ulam nih mampu puasa tapi dia nulik jaga sempajan tapi kau makasih sempajan na tahu pasti milo mana puasa milo mana papasusak ke milo mana menrek Makkah pas sempajangi mega duina melo mana menrek Makkah tapi dena sinin atau pole Makkah mas sempajang jadi sempajangi patung iya ko makasih ni sempajangi nasa nabita dia ni parisi tu lagi makasih mana ni
Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Tapi koi paresai sampajangi, wai de nama kasih sampajangi, maka di to ni paresai roleng yang enggak menetuni masalah. Jadi sampajangi terutama. Nah iya ko mak berjama itu ijami ni makasih sampajangi. Apa na tarima mak borong pun Allah Taala apalanna sampajangi ko mak berjama ki. Kata utolilese peringaran ko mas sampajangi. Tapi nasabak mak berjama i peringaran na pu ima peringaran na to. Di nama kanjak bacana, tapi mak berjamai bacana pu imak bacana tona. Na tarima mak borong pu ngalatara na wering apalam mega. As-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Sempajak berjamaah 27 derajat sisalana sempajang jadi dia. Engka sahabat makutana makala siaga je royasannya si di daraja apa 27 derajat tawana pak berjamaah itu siaga royasannya si di daraja. Maka di Nabi tabenenge angka tau sogi napasi topok-topok agagan nama pamula tanai letu langi itulah 1 derajat. Jiko pak galung mak berjama siseng pade launa kut dupai gaba 27 karung. Pak jijireng mas susungam menre langi sisa mak berjama. Angka na tau dupa gaba 27 karung angka tapi 40 nak keresoi. Tapi kalau mak berjama sisang padai ko 27 karung na dupa makajirang apa masusungan menre langi. Ye ko kalime se susio ni mak berjama 27 karung kali 5 135 karung maka jijira masusungan menre langi. Ya ko siulang ni 135 karung kali 30 patas 50 karung. Ya ku maka jijikan patas 50 karung lebih 4 kilo. Maka jijiram menre langi. Ya tu ampai dene ya pitang apalan na sampajangi. Nasabak magai dena lelino anaungang ya se kupitai tasik di tau ya pitang apalan na sampajanna apa kilo mak jijira karungnya napas itu topo menre langi tanah anau ngadinakan nayase sisa. Jika kan ada yang pitangi pungalata natarwaki matuk ke suruga. Apalagi ko ganna ipatapulo sona mak berjama tau edenang kanalai. Laisi pahalana maka dai nabita man shalla lillahi arba'ina yauman fil jamaah nigi mas sempajak berjama karena Allah patapulo sona sidapi-dapi yudriku takbiratul ula denang kana terlambat boleh takbir mambulanna imangi kutiba lahu bara'atan ditulis baginya 2 kebebasan. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Bebas dari neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Mas sempajak berjama 40 sona arba'ina yauman. Yaku arba'in 40 berjama arba'ina yauman. 40 sona mak berjama sidapi-dapi denang kana terlambat den kana sebo bebas neraka bebas sifat munafik. Kegesa sifat munafik pak kita mata makasing
tapi atin nama solang. Angka kalolo Pak Birjama melo mak bene okosi di kampung iro kampung iro melo nonri mak bene lapo kalolo angka sama sigi tapi dega gatau mak Birjama magai mate pu imang dega melo selle mangimang mega sa melo mak Birjama tapi ko celle no ko masigi ay deji gama kaya la imang iya ji ya la imako tama kay lari lisu ang kasitama ay mitaw ya ala imang lari si masu gangkan na degagat taw mak Birjama ako masigiro iro non roy mak bene lapo kalolo Pak Birjama apo pura ipakawing nadupay ni tamun na cinampa na dapi loro may maludong apa milo mak Birjama makaday taw ipakampung aja na mulo mak aja na mulo masigi na degaga taw mak Birjama makokok ko masigi mati pu imak degaga melo selle mangimang makaday robot timpere majah usat di kode mak Birjama ya ko masampaja nga jadi dimu itu nak kada taro nih jadi amo cadi ditani ko masigi mo yon riwat tu sampajang Birjama tu rikingan ni cuma kecedi dita 27 derajat kali 1 tapi ko mega ki 27 derajat kali ganna tahu igan kana lo masigi ona butim parue si pakewa-kewa tahu monri barani na ya laimang kega para ko tolok bali mak Birjama iyo sinin na te ko buting watiro lo mana masigi masampajan loro apa natua gangi buting parwe mangimang makotongan ni mangimang pure mak Birjama pure mas sempajang rapaki lai pak kampung ni maka dake pada koyak kasih sangi anak tayi mancaji imang apa mu magok kotoni mak bene setuju yaka imang imak baru butim paru mani kampung apa angkana imang tu ni Birjama matoy pu imang nakan musibah baini nasi mate mili su kampung na maka dai aja bawa na wonroi apa mati tu ni beneku maka di pak kampung desi tu kami mangi ki komak deki onro bawa ni nakada aga wonro na di naga beneku ku kampung nakada ipak bene pi angkamu pagato puji kak nama toana de tanis setapu imang ya kon kata puji tajallo mui ya kon kata jallo idi pe pak kampung murusui maka de tinna pu imang wah kesempatan mak jallo we na jallo to ngamil anak daramaka lolo cantik sesuai janji na pak kampung ina uraga na pasiro na eno pasialay pu imang mak beni lolo pu imang tapi sisan na pura ipasiala si bola mu tapi de nang kanipitannya mang tuli mata pasanggara jamu mimite lakaina tuli makaro tapi si bola mu pui masak barak matui si diwatu angke mak depe baini nama cawa-cawa maka dai pui mang mandre ni ka papak disengekku macuk mapuji ni ka pangi angke mak depe baini na agan asang deje sitongan nalau caki pu imang ang kami tahu malak dak lau puji na hidi pada mije tu na pura nak si janci melo siala magi na kepak kampung pas sakak pasiala ki jadi maga ni pale nak kada pakui pu imang masarak ki si bama decing na putajeng idaku tapasiala ka iro kalau lu puji ka pak lu puji mopi na puji matoa maka dai pu imang wadissa tapi angka sarakna aga
suri jolok mak bereja mak si bawa iya patapula soda si dapi aja nelkel amo talu pulunya serat apa mengel atau masak bo si sang iulangi si mak bilang patapula sona kalipu iya lo gari empudangi angka mo gari lalawat dikit sialah teko lo ko mak bereja mak si bawa lakaiku patapula sona di mengel di nasabbo magampam itu amo siratu asona taja nggak ko subuh yang katongan ni o komeni monrina puimang tudang apa melo sabi loro yang kasih asara magaribi isa ang kaling baja ang kasih sangadi ang kasih latu siulang tul yang kalit din ang kana mangalla mamula silang ipuimang labak to ngang ibinekuy yan ripat nagang patapula sona kalipu denang kana sabbo denang kana ngalla pas sujud terakhir toko mana ni teh matahaya iro kalolo de panatokong mak beresalan ni tahu de panatokong maka te barak ya kalolo ewe lay perhatikan ni onrana sujud ternyata marica na taro mata abang ngatokong ni matahaya mak beresalang angkato ni bainena pui mario agana sangi lepok kalolo de na melo pubene kondi magai munapi pale asanna narekoni taki tahu maka kanjak penampilannya padahal atiku masolang patapula sona ni takate to ni makanjak paki aku nasatona rato magama padi ilalan atiku girang-girang ibinina puimang munapi pale sana ko makuiro makanjak ni tatau tapi masolang ilalang ay naya munapi rakena neraka nonroi de umelo tamya neraka poji lakai mundi mancaji na pangajari may nga bainina puimang silisuang ni puimang manyaman ni nyawa na puimang patapula sona mak bereja mak nalegga ipu ngalatala si pak munapi nabebaskan ipu ngalatala pole api neraka jadi PR buat kita apa mulai tahun baru tahu usahakan ni si samo amosi samo patapula sona ak bereja mak si dapi-dapi den kata sabbo aja tamati ko deta pangura-pura apa magai yang kejaminan irule patapula sona denang kato mangala den tu masabbo bebas neraka bebas munafi sini no masalah lebih kadere ia sampayangnya paiwai nereko makasing yang ketiga nasa nabita ia kumu jagai sampajak diri jamakmu yu'tihi kitabahu biyamini atau matut tarimai catatan amalae atau tarimai maka dia pun Allah Ta'ala fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura naya tarimai catatan amalakna na atau tarimai ilomu yang sinin na bilangan na amalakna ilomu yang ini parisata cili-cili maka di malaikat do korab bawan yang tama suruga dia irsa ilomu yang bilangan na amalakna wa yang qalibu ila ahlihi masrura ipasi 80 matu si bawa ahli keluarga ko suruga si pulungi si bawa ahli keluarga ko suruga pak berjamaah yang keempat nas nabita yamurru ala sirati kal barqil khatif pak berjamaah matu ipalalum yokko yasikna titian sirat pada mi bila takaju enolah cap bila bami letuk capakna babanna suruga pajagana suruga ken repetitian sirat nak kada muliwan ni
Manangkan akan pura ni mualla lang waktu mokolino. Kega bolamu lo masigi mabirejama malalak ko. Nrewa si ko malalas si. Loroy malalas si asara magaribi isa kalima susiwan ni malalisi si malalap pole masigi. Iya na to paselena Allah lang mo ko titian sirot. Ang kapendri lima nak kada pekko ni pala iya ustaz apa mamotor ka. Maka dak malalangi lagi mana pada bila tak kaju ya kuma motor pede malas sipi. Yang terakhir nasa nabita atau jaga sampajak birjabakna yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ipatamai matu suruga denani parissa-rissa natama. Deni parissa natama. Sebelum yaumul hisab, yobi Pak berjamaah. Tamanu suruga. Atarubanu pilih orang yang puji-puji. Tama mana pe suruga matu Pak berjamaah. Napai pamula yaumul hisab. Maka di guru tak yakui pamula ni yaumul hisab sisap mu patau iparesa tacidi-cid di antri sisap mu tau antri paresa si di balolos tama suruga. Tapi Pak berjamaah oko memang ni suruga ni pamula antri paresa tacidi-cid di tahu. Sini no masal melebihkan memagi-magi na Pak barakat pengen Ta'ala tudat-tudat tacinampak meringkalinga bicara agama. Nah weringi kekuatan pengalatala untuk jaga sampajak berjamaah minimal 40 sona berjamaah napaki sidapi-dapi deto mengelak deto masak bo insya Allah 2 jaminan bebas neraka bebas sifat munafik. Nah memagi-magi barakat bulan Muharram naik kilai tatongan ni sampajata nasi berjamaah 5 na janceng ipungan Allah Ta'ala nalagga aciping atutungal linoe nalagga ipacalan namat o kolam barza atau wittarimi catatang amalae yolay titian sirat pada mibilla takajo tamak isuruga dini parisa-risa memagi-magi naling ipungan Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Sedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.